الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمرنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. أما بعد فيا أيها المتابعون الكرام فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. Jarinya mga palanggungan sing kami ha agama Islam, yari hatiranan, sibukda, yari ha radio station, iban sin yari ha Facebook Live, itukbal sing kita niyo insa sanglitan iban pupudjihan tuput pamahasuci maha tinggi Allah. Amu intuhan tag-amulahi singkatan pakarajaan sing kita niyo. Karena Tuhan nagpapanjari sin bangsa jin iban bangsa manusia hawayroon dugaing maksud in buat malingkan magtag-ipon mag-ibadat manawhiri pakatunggal sin siya jalla fi'ula. Naring hasabab ini mga palanggungan sing kami yari na isab kita niyo na hinumpong hamaksud dumauhat kumawa muso sin dirihilan ding Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kumawa sin pusaka ding hakanabihan iban karasulan labay doon hapang hindo sin agama sing kita niyo. Naring hasabab ini ring hamanga ni'mat dakula. In pia pabatok kita niyo sin Allahu Ta'ala misan biya diin na inkabisihan sing kita kailu alhamdulillah. Iyari kita niyo masi-masi tiyutunyukan muso kumawa sin rida iban ulong dingha Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Jari niya hitukbal sing kita niyo in salawat iban salam panabina tu jungjungan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Amuin pini sin Allah Subhanahu wa Ta'ala magpasampay sin risala. Pini sin Allah Subhanahu wa Ta'ala manghawni dengha katigid lumandamaun pakasawahan. Khususan hamang nga sila Arab. Karna lang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Si Allah Subhanahu wa Ta'ala inagpara maun pa mga silabang sa Arab. Al-Ummiyin, long sin Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, hatafsir niya, humul Arab. Amo na mga sila Arab. Piyarahan sila sin Allah Ta'ala Rasul. Manghawni manghindu ikanila. Manghawni ring hakatigid lumandamaun pakasawahan. Manghindu isin agama Islam dana marikato taniyo. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Iban manghindu ikanila sin uno, manghindu ikanila sin Quran, bang uno impardaakan halawm niya. Bang uno impiang langan halawm niya in subay na tuaniban. Wal hikmah, iban manghindu isin hikmah. Long sin Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, hatafsir sin Imam At-Tabari, Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala, long niya al-hikmah ay as-sunnah. Long sin kaibanan isab, ding mga magtatafsir. Wa qala ba'duhum as-sunnah al-ma'rifatu bid-dini wat-tafaqquhi fihi. Halong sin kaibanan ni ma'na sin hikmah, pag-ingat iban pagpaham sin agama Islam. Hati niya, in Allah Subhanahu wa Ta'ala, deng hamanga maksud bang mahipyaran niya injungjungan Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maun pa mga bangsa Arab, dana marikato tani ummat akhiruz zaman. Ummat akhiruz zaman. Hamaksud, hasupaya
hipa sa wakato tanyubang unuing kahimut-mutan sin agama Islam. Karena ininiding hamanga dua asin Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Diwa aniya fa Allah subhanahu wa ta'ala sin paparahan in mga sila ahlul haram. Amunin haramul makki in tao Makkah. Rasul manghauni kanila ding hakatigid lumandamon pakasawahan. Biasing kiyabayta hambuk ayat. Halam si suratul Baqarah. Lang sin Allah subhanahu wa ta'ala lamay hapangin dua sin Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Qala Allah ta'ala Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nabi Allah Ibrahim di mo apa Allah sin paparahan in mga sila tao Makkah, Rasul mamandoy kanila, maminturo kanila, karena hazaman sin mga sila Arab na kauna, hapu asman na ubos in generation patahunan sin kanabihan na kauna, nalawa magbalikin pang Hindu sin Islam kanila. Nagbalik sila biya sin kainatag na halom kakufuran, halom pagsakuto, halom kakahinang sirkiyat, piaparahan sila sin Allah Ta'ala Nabi amunin jungjungan na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hamaksud yu'allimuhumul kitaba wal hikmah mang Hindu isin Quran iban sin sunnah iban sin agama wa yuzakkihim iban mang lanu ikanila manutsihi kanila deng hakakufuran iban kasirikan iban hinang khurafat palipalihan. Amu yariin maksud bang mahihangkan piarasin Allah subhanahu wa ta'ala in nabi na jungjungan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hangkanda sa in nabi na Muhammadun alaihi salatu wassalam sifat siya sin Allah subhanahu wa ta'ala halam sin Quran as-sirajul munir wal mubashshirun nadhir. Sifat siya sin Allah subhanahu wa ta'ala sahaya palitaan bang hisyuin magad hapamando sin siya kailawan sin sahaya ini sallallahu alaihi wasallam karna lang sin Allah subhanahu wa ta'ala hafarman niya ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Lang sin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nabi tiyawag niya in nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hatta tawagan ya ayyuhan nabi bilang panglaggoy kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala karna inna nga kanabihan karasulan na kauna tiyawag sila sin Allah subhanahu wa ta'ala hakangan nganan nila matutuod falamma arada an yunada ala Muhammad hawak tuman tiyawag na injungjungan na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayyuhan nabi long niya ya ayyuhan nabi sabunal tuod in ikaw piarana mo kaumaun kanila manaksi ising kakahinang nila bilang saksi sining kami lang sin Allah kaya paturunan na mo sila pardaakan iban kaya papaanib na mo na sila ring hapanglangan wa mubashshira wa nadhira ay mubashshiruhum bil jannah in sadaquka wa amilu bima ji'tahum min 'indi rabbik iban papakuya ka sila sin surga ya Muhammad in mang apabila sila kimahagad kaymo iban wala sila simulang kaymo iyagad nila bang unuin pardaakan ng hatuhan mo piyaratong mo mong kanila wabashshirhum bil jannah papakuya ka sila sin surga in uwian nila wa nadhiran iban papahalli sila ay nadhiran minan nari an yadkhuluha papahalli sila deng haapinar ka jahannam sinin makasud sila maun fayu'adzibu biha in kadhabuk sinsiksaon sila sin Allah Ta'ala apabila sila manghimuting kaymo apabila sila di kumahagad kaymo ya Muhammad wa khalafu bima ji'tahum min indillah iban bang apabila sila sumulang bang unuing pardaakan kaya paturun maun kanila bang sila simulang ya Muhammad tumtuma
amo yari inuian sin sila, amo na in apinarka jahannam. Amo yan in kiaunan sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sin insiya nang hawni ka tuutan nyo, deng hakatigid luman, damaon pakasawahan. Jari niya mga palanggungan sing kami, habihay ni kahalad, wayroon pagduwarwa, sin in Nabi sallallahu alaihi wasallam, aun siya mga hukuk, marika tuutan niyo. Aun mga kawajiban sing kita ni ummat niya, subay na to hitunay maun kaniya. Wa min tilkumul hukuk, deng mga kapatut sing kita maun panabi na to jungjungan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ittiba'uhu sallallahu alaihi wasallam. In subay kita magad bang unuin parda akan sinsiya. Si'na am abayna, sibura kita mabaya iban sindi, wajib katutan yung ummat niya. In magad bang unuin parda akan katutan yung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena inyaun in pag-agad na to kaniya, annahu sababun li mahabbatillahi ta'ala. Inyaun ning hamanga tanda sin malasa kita fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya. Bangin kita miyakan habitikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in iniring hamanga tanda sin in kita malasa fa Allah ta'ala. Lianna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Langsung Allah Ta'ala khitab maun panabina tu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Pamunga ya Muhammad, bat bang ingkia aunan nila bunna, bat bang ingkia aunan nila mala sa marikaku. Ha? Pamunga ya Muhammad pa mga ummatmu, bang bunnal mala sa sila marikaku, fattabi'uni, pamunga ya Muhammad, in magad sila marikaku, ay in magad sila maun kaymo. In magad sila maun papanghindo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hangkan na lang ta, in pag-agad pa Nabi sallallahu alaihi wasallam in ini, ding ha mga hak papatot sing kita, ummat niya, in subay hitunay tamaun pa Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, amuna in magad kita bang uno in pardaakan niya marikato tanyong katan. Karena in siya sallallahu alaihi wasallam, qudwatun hasana sing kita, uupihan sing kita pahinang maraw, karena lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أي لقد كان لكم أيها المؤمنون في أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله وأوامره قدوة حسنة تتأسون بها. Biarlah kita iyan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inki aunan sin Muhammad maun kani mga bariman, labayrun ha pamisarahan niya. Iban labayrun ha pangaddatan niya. Labayrun ha kahalan sin siya. Iban labayrun ha pangdaakan sin siya. Uswatun hasana. Uupihan sin kamu pahinang marayaw. Insubay niyo upihan. Insubay niyo agarun bang uming pardaakan sin siya. Sallallahu alaihi wasallam. Tataasaw na biha. Insubay niyo bugbugan. Insubay niyo pangandusan bang uno. Inkia pangdaakan yu sin Nabi ni Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Amo yan mga palanggungan sing kami agama Islam. Ding ha mga kapatut sing kita maun pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, an nattabi'ahu sallallahu alaihi wasallam. In subay kita ni magad kaniya ha unu-unu inkia pardaak niya kato tanyo doon labay ha pagtunay sin ibadat pardaakan ning Allah subhanahu wa ta'ala marikato tanyo kata. Jari niya mga palanggungan sing kami. Deng ha mga hikarwa kapatut sing kita pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam. In subay na kalabi in paglasana to pa Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, labi ring hakatan kialalasahan sing kita. Hati niya. Subay na ka uuntayaw in paglasana to
Panabi sallallahu alaihi wasallam labi ring hakyanung nungan kialasahan sing kita. Hangkan na kya riwayat sin Imam al-Bukhari wa Imam Muslimun min hadith Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Wa rawahu al-Imam al-Bukhari min hadith Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ka riwayat sin Imam al-Bukhari wa Imam Muslim hadithin kan Anas ibn Malik, demikian ka riwayat sin Imam al-Bukhari hadithin kan Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sabunnal tu din Nabi sallallahu alaihi wasallam nagsabda, tan tulong sin Nabi, di masampurnain pag-iman sin hangkat tauring kaniyo. Hatinya di matarbilang in ikaw beriman, hatta akuna ahabba ilay, sehingga subay nakauna in paglasannya marikaku, min waladihi ding ha anak niya, wa walidihi iban ding hamaas niya, wan nasi ajma'in iban pakataan manusia. In subay nakauuna in paglasana tu panabi sallallahu alaihi wasallam labiring hakataan hangkan na in ummat niya subay ima aku malasa panabi sallallahu alaihi wasallam labay hapagbugbog bang uno in sunnat kya pangdaak niya kato taniyo sallallahu alaihi wasallam. Hangkan na mga sila sahabat kya baita imma sila sahabat ridwanullahi alaihim wa radahum nakalandu illa sanila pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasin jimatu hazaman sin Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wal hadithu min Abdullah ibn Hisham radiyallahu ta'ala anhu. Long sin Abdullah ibn Hisham in hadith ka riwayat sin Imam al-Bukhari fi sahihihi. Long sin Abdullah ibn Hisham kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hambuk adlaw lang niya doon kami hadarat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa akhidun biyadi Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Sarta kaya kamputan niya illima sin Umar ibn al-Khattab in Nabi. Kaya kamputan niya illima sin Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Faqala lahu Umar, laung kanya sin Umar, long sin Umar maun pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi. Long sin Umar, ya Rasulullah, tanto sabun nato din ikaw nakalando nakauna illa sa kumaung kay mo ring hakatan inwat maling kanding hagin hawawaran ko. Hati ni Umar masih siya mala sa nakauna ilasan niya pabaran na rin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uni sambung ka na si Nabi alaihi salatu wassalam. La ya Umar, bukul long Nabi hatto ya Umar. Bukul long Nabi hatto ya Umar. Long si Nabi kaniya sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta akuna ahabba ilayka min nafsik. Subayra lang niya ya Umar nakaunaing paglasa mo marika ko ng hagin hawawaran mo. Sarun doon si Mambong in Umar radiyallahu ta'ala anhu, al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Habihaul lang niya ya Rasulullah, sapahan ko fa Allah ta'ala sin in ikaw malasa, sin in ikaw kalasahan ko, labi ring lasa ko pagin hawawaran ko. Long si Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Bihaning kala sa mga sila sahabat ridwanullahi alaihim wa radahum. Kaya rumugan na to ang mga kisah. Kisah ka to tanising kaguruhan na to. Hatarikh. Bangya diin paglasa sin mga kasahabatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam maun panabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Atas nila hiungsod, inuno nila hibugso, inuno nila. In ginhawaran nila. Inbang man in nabiri kapalian. Inbang man in Nabi di kapasuan. Inbang man in Nabi makatug marayaw. Bihan illa sa sin mga sahabat. Ridwanullahi alaihim wa radahum. Hangkan na lang sing kita. Ding ha mga kapatut hak sing kita. Pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subay in kya aunan na tu'mala sa kaniya. Mga palanggungan sing kami agama Islam.
pagkaingkitan niyo ima ako, malasa ka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ando ka ilu, ayaw kita niyo mangliulakad. Hahukuman sara sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayaw na tuod. Ba't bang kita niyo bunnal malasa pa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayaw aunun na to in makapangliulakad kita niyo hukuman. In makapaon kita niyo kakahinang, ubos hisampig na to, batlaw mo ini, piyardakan sin Nabi, wa ma lam yaf'alhu sallallahu alaihi wasallam. Paigay wala na hinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karna ini ding mga hikatu, kapatut sing kita pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, hindi kita manjari mangliulakad, hapardaakan sin siya. Bang uno, hindi akan niya, tumugtog na sadya doon. Haway labay pagpalami. Iban haway roon labay pagkulang. Kulangan na to. Sabab lang maamuraring kakausan kula mga palanggungan sing kami agama Islam. Hangkan na lang sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Hujurat. Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Ya kamu mga beriman, iwot kanyo. Ayaw kamu mangliulakad. Deng hahukuman pardaakan sin Allah Ta'ala, iban pardaakan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wattaqullah, kamu fa Allah. Kamu fa Allah subhanahu wa ta'ala lang sin Allah. Inna Allah sami'un alim. Sabunal to din siya sangat in pangdungog na iban pangingat niya. Hahal hiwal sing kamu. Amuyari mga palanggungan sing kami. Bangkitan ni umunnal malasa pa Nabi, ayaw kita ni mangliulakat. Wa minat taqdimi bayna yaday Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Deng nga pangliulakat. Hahukuman sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sin Nabi niya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, al-bida' amuna ino mag-create kita niyo, huminang kita niyo kakahinang bago haagama. Ubus hisampig mo, batlang mo inini pardaakan sin agama Islam. Ini deng mga uno, pangyulakad pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min dhalik, deng mga kakahinang bago. Tarbilang deng mga pangyulakad hasara sin Tuhan iban sin Nabi niya sallallahu alaihi wasallam. Al-ihtifalu bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amuna in pag-celebrate hawak to dumatong kuno in adlaw hakapagbata hanabi sallallahu alaihi wasallam. Biasin bulan ini yari nakita niyo hay kahangpo tag-upat. Sin bulan Rabiul Awwal bang kami wala kaya panglupahan. Na asal kaya iingatan sing kita niyo. Aon din kaibanan bang dumatong na inbulan ini. Labi aulain hikaat adlaw hikahang putag dua. Aunon nila in pag-ihtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pag-celebrate, pagduyag-duyag, hawak tumawot in kapagbata hanabi sallallahu alaihi wasallam. Amo yari deng mga pangyulak kakahinang naon hasaman na to bihaon. Amo na in pag-celebrate hawak to umabot in adlaw puno hakapagbata hanabi sallallahu alaihi wasallam. Allati haqiqatuha ihdathun fid din ma lam yakun alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wala sahabatuhu al-kiram. Amo in hakikat niya, hakikat sin uno, hakikat sin pag-celebrate hakapagbata hanabi ini al-ihdathu fid din, hinang bago haagama. Allati lam yakun alayhi an-nabi, amin wayroon na hinang sin nabi. Wala sahabatuhu al-kiram ridwanullahi alayhim wa radahum, iban wala na hinang sin mga kasahabatan niya sallallahu alayhi wasallam. Wayroon. Amo na inuno in pag-ihtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Natumtumon sin kita niyo. Asal kita niyo biyabaitaan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaya riwayat sin Imam al-Bukhari wa Muslimun. Hadith kan Aisha radhiyallahu ta'ala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala in hadith mashhur man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa rad. Hisyu in naghinang bago
ubos yampig niya pa agama Islam, ma laysa minhu. Hati na wala kaya panugot sin Quran iban sin sunnah. Wala kaya pag-ijma'an sin mga ulama, sin mga sila fuqaha, sin ingka kahinang niyo man jari hinangon, fahuwa rad. Haadlaw qiyamah, hibalik siya, hisulak siya sin Allah Ta'ala maun pataghinangan kaniya. Hati na di tayo maun mga palanggungan sin kami agama Islam. Ang kanalong sin mga sila ulama, فإن الإحداث في الدين كاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مبغض لله رب العالمين. Long si mga sila ulama, sabunal tuod in paghinang bago agama. Biya na long nila pag-celebrate hakapagbata Nabi sallallahu alaihi wasallam inilong sin mga sila ahlul fuqaha mubghadun lillahi rabbil alamin. Kakahinang karurugalan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanna, lang sin Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, inna abghadal umuri ila Allah al-bid'a. Kariwayat ito sin Imam al-Bayhaqi fi kitab al-Kubra. Lang sin Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, inna abghadal umur. Sabunal tuudin sarugal-dugal na hinang pa Allah subhanahu wa ta'ala al-bid'a amunain maghinang kau ibadat bago agama. Haubos na diyukop sin Allah Ta'ala in agama Islam, mahuli maghinang kau kakahinang uwas isampig mo pa agama. In kakahinang ini, kakahinang karurugalan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo yan itong mga palanggungan sin kami agama Islam. Jari niya, yuasihatan kita sin hambuk sahabil jalil. Dia kan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kharrajahu al-Imam al-Albani wa isnaduhu sahih. Law sin Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u. Agad na sadya kamu bang unuin kaya pang Hindu kanyo sin Nabi niyo. Wa la tabtadi'u, ayaw na kamu huminang bago. Sababin agama Islam jukup na. Hinduan na kita sin Nabi bang biya dinin paglasamatan kaniya subay kita ni ubuhiun na to bang uni sunnat niya. Amoy rin budal paglasa pa Nabi bukon mag-celebrate hawak to dumatong inadlaw hakapagbata kaniya. Bukon bihini pang Hindu kato tani sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nalaw sin Abdullah ibn Mas'ud, ittabi'u agad na sadya kamo bang unin kaya pang daak kani sin Nabi. Wala tabtadi'u, ayaw na kamu tuudimot huminang bago agama. Faqad kufitum, in pag-agad niyo pa Nabi niyo sallallahu alaihi wasallam, mamarahinat to kaniyulong sin Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Amo yan mga palanggungan sin kami agama Islam. Narin ka sabab ini, mahiin pangatod sin agama Islam, hatungod maun papag-ihtifal bi maulidin Nabi. In siya hinang bago agama, in siya hinang kalaungan, in wayroon pahala makawa mo kaniya, sarta lamud koreng ha mga patut siksaon ha adlaw kana. Mayta in pangatud sin agama Islam hakakahinang ini hinang kalaungan. In jawab, sabab in pag-ihtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu bid'atun wa dalalah. Sabab lang sin mga ulama in kakahinang ini in pag-celebrate hakapagbata Nabi in ini long sin mga sila ulama kakahinang bago agama iban hinang kalaungan agama. Allahu Akbar. Panasubay kita ni umanim. Liannahu la dalila alayh. Sabab wayroon dalil din ha-Quran iban sin sunnah. Manunjuki tumuhuti mari pakakahinang ini. Wayroon maka na to din ha-Quran iban sin sunnah. Manunjuki hakajari sin pag-celebrate hakapagbata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala salafun al-akhyar. Karena wala ini nahinang sin Nabi, iban wala nahinang sin mga kamaasan na to na kauna. Amunin mga kasahabatan, tabi'in, iban sin tabi'un. Wala ini nahinang nila. Walau kana khairan la sabaquna ilayh. Bat banglaw niyo in hinang pag-ihtifal ini hinang marayaw. Tanto kaya unahan na kita ni sin Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu.
Karena in Umar ahrasu ilal khair. In kiaunan sin Umar radhiyallahu ta'ala anhu nakadandu in kajagannya pahinang ibadat. Ahambuk adlaw kiya baita. Sin Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wal hadith akhrajahu al-Imam Muslim. Long sin Abi Hurairah nagsabda lang ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum sa'iman?" Faqala Abu Bakr, "Ana ya Rasulullah." Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pa mga kasahabatan niya hisuring kanyo nakapuasa adlaw ini. Long sin Abu Bakar, "Ako lang na ya Rasulullah." Faman atba'a minkumul yawma janazatan. Hisulong sin Nabi din kanyo nakaakan nangubul adlaw ini. Patay manghud niya Muslim. Long sin Abu Bakar, "Ana ya Rasulullah," ako long niya. Long sin Nabi magbalik, "Man at'ama minkumul yawma miskina." Hisuy nakapataon kanyo adlaw ini miskin. Long sin Abu Bakar, "Ana ya Rasulullah," ako long niya ya Rasulullah. Long sin Nabi, "Man 'ada minkumul yawma marida." Hisyo in nakapamisita patay manghud niya Muslim na sakit adlaw ini. Long sin Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Ako long niya ya Rasulullah. Nabang saupama in kakahinang ini, biasin lialagbo niyo apabila dumatong in hikahang po tagdo adlaw sin bulan Rabiul Awwal, batlaw niyo hinang marayaw. Tanto kiaunahan na kita no sin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Akia pamong sin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kaya baita hadithin kan Zaid ibn Aslam an abihi qala sami'tu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yaqul. Kaya baita sin Zaid ibn Aslam dengan ama niya. Long sin ama sin Zaid ibn Aslam diungog kulong niya in Umar ibn al-Khattab namum. Long sin Umar, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq. Diak kami lang na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam magsadaka. Magbuwa sin bilang sadaka pa mga barhaja. Magtoy timindog gin Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu iban pamong niya. Long niya, "Al-an al-yawma usbiqu Aba Bakrin." Adlaw inilong niya mabaya ko unahan in Abu Bakar. Minsan dokbalong niyang kaadlaw. Unahan ko siya tungod pa ibadah. Sambil lang sina Umar ibn al-Khattab, "Faji'tu binisfi mali." Kiyawa ako lang nin alta ako, tiyunga ako. Tiyunga ako lang niya, piyagsarak ka ko intunga. Ubos mahuli iya subo siya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ma abqaita li ahlika ya Umar." Uno lang niya inbinin mo anak asawa mo ya Umar ding mga pangalta mo. Long sina Umar ibn al-Khattab, "Faqultu mithluhu." Tunga niya long niya ya Rasulullah. At tinatiyunga ni nalta niya. Intunga dihil na pa anak kasawa niya. Intunga piyagsarak ka niya. Faja'a Abu Bakr. Abu Bakr. Di matungin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fama abqaita li ahlik." Pagdatong sin Abu Bakar, nagdara sin sadak ka niya. Alta niya. Long ka na sin Nabi. Unuin binin mo anak asawa mo. Sambong sin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, "Abqaitu lahumullah wa rasulahu." Binin ko kanila in Tuhan, in Allah, iba si Rasul niya. Allahu Akbar. Hat niya, wayron ning hamang alta niya, binin ni mot maling kanuno. Yagsadak ka niya, dihil niya kataan. Sambil nakapamungin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, "La usabiquka ila shay'in abada." Sabunal tudlaw na Abu Bakar, tanturi tatuod kau kaunahan, kaliwan, tungod pa ibadah. Bang biya diin injaga mo, bang biya diin inkataki mo tungod pa ibadah. Nabang so pa mainhinang ini, nahinang sin mga sila sahabat, atawakan inhinang ini, ka-ihtifali bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in siya hinang marayaw, kaya unahan nakita niyo sin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bihan in kajagan nila tungod pahinang ibadat nga palanggungan sing kami agama Islam. Naharing hasabab ini, long sin mga sila ulama. Falihdathu fi ad-din amrun muharramun wa kabiratun min kaba'iri adh-dhunub bikhilaf al-ihdath fi umuri ad-dunya fa innahu mubah. In paghinang bago ha agama, long sin mga sila ulama, in siya muharram
wa kabiratun min kabairi dhunub, hinang haram mangi iban ning hamanga hinang pardusa handak kula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ning hamanga hinang pardusa handak kula fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab maita insya wala wayruun dalil ning Quran iban sin sunnah. Bi khilafi al-ihdath fi umuri dunya fa innahu mubah. Bukulong niya biasin uno. Bukulong sin mga ulama biasin hinang dunyawiyah. In hinang dunyawiyah bang wala da siya limanggal sara in siya mubah man jadi na to hinangon. Karena in umurud dunyawiyah fal aslu fiha al hillu, in asal niya manjari mo hinangon, manjari mo tunayon. Bukon biasin pakarajaan ta'abbudiyah, ubudiyah, paparkala pag-agama, di kita manjari maghinang sehingga aun pardaakan panugot sing Quran iban sin sunnah iban labay hapag ijma'an sin mga sila ulama. Amo yan mga palanggungan sing kami agama Islam. Sambilong sin mga sila ulama, wa in lazama al-ihdath fi ad-din faka'annama Allah lam yakmul dinahu wa lam yuaddi rasuluhu al-amanatah. Bang apabila masing-masing kita maghinang bago ha agama, apabila dumatong in bulan Rabiul Awwal masih inkiaunan nila mag-celebrate ha kapag bata ha Nabi sallallahu alaihi wasallam, longsin mga ulama faka'anna Allah lam yakmul dinahu. Biasin sa parati wala na jukup inaagamasin Allah subhanahu wa ta'ala, but aun pahati hinang maryaw wala kaya pardakan sin Quran. Sabab inaagamasin Allah ta'ala jukup na hasaman pa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yuaddi rasuluhu al-amanah, iban wala kiya pamayta katan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in amanat risala pardaakan ning Allah subhanahu wa ta'ala. Lidhalika qala al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, qala lang sin Imam Malik, man ibtada'a bid'atan fil Islam yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qana ar-risalah. لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم. Longsin Imam Malik rahimahullahu ta'ala, hisyo inhiminang bago haagama hapag-agama mga palanggungan sing kami bukon ba perkala pag dunya yaraha hasana impangaton niya kakahinang niyon hinang bago haagama faqad za'ama anna Muhammadan bi'aniyara yuhuma in Nabi sallallahu alaihi wasallam nang hinayat sin pardaakan ning Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon kan pakarajaan makamuha mga pananggungan sing kami agama Islam. Sabab long sin imam, sabab ubus na imbayta sin Allah ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum ha'allaw ini ya Muhammad long sin Allah diyukup po na kanyo in pag-agama niyo. Naring hasabab ini, ayaw kita niyo magpaaon kakahinang hawala na kaya pangdaak sin agama Islam, iban wala kaya panugot sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Deng hama nga sabab bang may tain pangatod sin agama Islam, tungod pa pag-ihtifal, pag-celebrate ha kapag bata hanabiin siya kakahinang kalaungan, sabab lianna awwala man ahdathahu al-Ubaydiyun wa humul musammuna bil Fatimiyin. Impanagna ang nakapaawon sin pag-celebrate ha kapag bata hanabi mga sila Ubaydiyun, amuinyanan mga Fatimiyun. In mga sila ini in awal nila ding ha mga Rafidah, Shia Rafidah. Naawon ini ha karnul rabi' ha upat patahunan sin Hijriyah. Inuno in kakahinang pag-celebrate ha kapag bata ha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamunin mga sila Shia Rafidah. Hamunin mga mano siya mukaffiruna li sahabati Rasulillah. Mga taunang ufuri pa mga kasahabatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa muttahamuna ummal mu'minina Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Amuin tihuma nila in Aisha bat nakapagzina kuno. Subhanallah. Sila yariin nakapaaon, timagna, nagpaaon sin pag-celebrate ha kapag bata ha Nabi sallallahu alaihi wasallam, hangkan na in kakahinang ini. Siyulak kato tanyo sin agama Islam, sin insiya, simiha na, ding hapardaakan sin Allahu Ta'ala, iban wala na kaya panugot sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mga palanggungan sin kami agama Islam.
Lima bayin panagnaan patahunan. Iban hikarwa hikatu. Zaman sin mga sahabat. Iban sin mga sila tabi'in. Iban sin mga sila tabi'un. Wayroon na hinang nila yung kakahinang ini. Lam tuf'al hadhihi al-bid'ah. Wayron hambok din kanila in nakahinang, nakapaaw sing kakahinang ini. Sakali dumatong in akhiruz zaman, dumatong hambok purat manusia. Mangdaaki, manglagui, bang puno dumatong in adlaw hakapagbata hanabi, bang mulyaggu in adlaw yaon pasurun ko kuno surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith puting, siyampig nila paagam, hawayron kya pang daaksin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sin Nabi niya sallallahu alaihi wasallam. Hangkan na kamo mga nag-iidya, ima ako, nangabi-ngabi, pakakahinang pag-ihtifabi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha fi anfusikum. Kabuga kamo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Liyaong niyoin mga kamusliman. Hipamong niyo ba't inini pardakan sinagama. Hawala kya pang daak sinagama Islam. Ittaqullaha fi anfusikum. Kabuga kamo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Fakayfa takunu khayran wa yatrukuha ashabul qurunil mufaddalah. Biya diin in kahinang sin kakahinang ini marayaw paigay bibutawanan sin mga sila uno, sin mga sila sahabat na kauna. Hangkan na lang sin mga sila hangkan na lang sin hamuk sahabil jalil. Kaya tuntuman kin hamuk kaptangan niya. Qala radiyallahu ta'ala anhu, kullu ibadatin lam yuta'abbad biha ashabu rasulillah fala tata'abbadu biha. O fala tata'abbadu alaiha. Bihaning kaptangan sin hambok sahabil jalil. In katalong niya ibadat, wala na nahinang sin mga nakauna rin kaniyo, ayaw niyo na tuod, hinang. Fa innal awwala lam yada' lil akhiri maqalan. Lam yada' lil akhiri maqalan. Sabab long sin hambok sahabat ini, in mga nakauna rin kaniyo. Amo ni mga sahabat, wayroon din kanila amo in hambok kaptangan pangdaak din ha Rasulullah, in kia tapok nila, in wat malengkan kia pamung, kia pangdaak nila katahan. Amo yari mga palanggungan sing kami agama Islam. Dami kya neng ha mga hikatu, bang may tain agama Islam, mahong si hakakahinang pag-celebrate, hakapagbata hanabi, لأن تحديد مولد النبي صلى الله عليه وسلم باليوم 12 من ربيع الأول لا دليل عليه من الكتاب والسنة. Long si mga ulama, may taing kakahinang ini kahukawan sin agama Islam, sabab in pagtugila, doon hay hikahang putag dua adlaw sin bulan Rabiul Awwal. Bat kuno yaon in adlaw hakapagbata hanabi, laysa lahu dalilun min alkitabi was sunnah. Wayroon dalil ding ha Quran iban sin sunnah, bat amu yaon to din adlaw tiutat hakapagbata hanabi way. والعلماء لا يزالون مختلفين في تحديد يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم. In mga ulama, masi sila nagtungkakali. Tungod pagtugila, pagtutat, manghawno to din adlaw hakapagbatahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aon namong kanila din doon hay kasiyam, doon hay kahangpo. Aon namong din kanila doon hay kahangpo tag isa, pahangpo tag duwa. Aon namong din kanila bukod bulan Rabiul Awwal. Hati niya mga palanggungan sing kami agama, wayroon ding ha mga uno. Ulama nagtutat, sininhi adlaw hikahang putag dua sin bulan Rabiul Awwal, bat amu yariin adlaw hakapagbatahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakinnahum muttafiqun. Sa sumagawa na tayakkub in mga ulama, bat in adlaw hikahang putag dua adlaw sin bulan Rabiul Awwal, yawmun mata bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amu yaun in adlaw, amu in nawapat in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Natayakpo mga sila ulama. But in adlaw hikahang putag dua sin bulan Rabiul Awwal, amu yaun in adlaw kawapat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Biya diin in kagaus na to magpugkuyag. Fi yawmin mata bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haadlaw doon na wapatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanda kamu mga magmamawlud. Kamuga kamu fa Allah subhanahu wa ta'ala kakahinang niya. Liyawm min ummat muslimin. Khususan na yung hawlaan na to. Umiyan kamu yung kakahinang ini karidaan sin Allah. Hawala kaya panukot sin Quran iman sin sunnah.
amo yari mga palanggungan sing kami agama Islam, bang may taing kakahinang ini, wala tiyauran sin mga sila ulama, ar-rabbaniyun, sumagawa in kakahinang ini, siulak nila, wala na kaagad, dengan panghindo sin agama Islam. Kahinapusan mga palanggungan sing kami agama. Bang may taing kakahinang ini, siulak katutan sin agama Islam, annahu inda fi'li hadhihi al-bid'ah, aw الاحتفال بمولد النبي يفعل معها بدع أخرى بل شركيات مثل الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم. Hawaktu hitunay nila in pag-celebrate hakapagbatahan nabi kaganapan hinang bago agama. Bukun hati ng bago sumagawa pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala mayta. Sabab aw na rin kanila mag-istighatha namon pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mangayo-ngayo namon pa Nabi bukod na fa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ingka kahinang ini siulak ka to tanusin agama Islam. Wayroon ding Quran iwan sin sunnah. Panghindo sin mga sahabat. Tabi'in. Iwan sin sila aimmatul arba'ah. Wayroon ding mga panghindo nila. Manuguti tungod mari pagkakahinang ini, naring hasabab ini mga palanggungan sing kami agama Islam, bulaton na to, inpikilan na to, bang wayroon na panugot ng Quran iban sin sunnah, ando kailo, aniban na to ng kakahinang ini, karna in kakahinang ini, adabun kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala, adlaw kana, wa ba'ad, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.